sabti chakana ya biyatenya ya nama la ilaha illallah muhammadur rasulullah jau gaf tokko madina datti jarri sahaba namni lama wal arsani tokko khabal nawaji jirtani tokko khabal hogga kana khansara khabal mesan ya ahlal ansar je khawarra makkatis ya ahlal muhajirin je namni hundinu hangana masa yammat khawarra madinatis ya warra madina nadir madda warra khawarra makkato nawaji jirtani mangudoti dubbi hayyuna kiye lafa haasawanii jaan dubbi namatti naasawanii namumaa keeysaa fudhatee tuntiyya je'ee deema malee oguu haasawan dubbii nama dura haasawanii namuu tafii fudhatee gala akkasitti nabiin alayhi salaatu wassalaami aboo waamiinsi akka ummata jaahiliyyaa ka wal waamtan kun maal da'uuha isii tana dhiisa fa innaa kabiisa isiin fokkottuudha jee funyaan qabate kadhat ufuuf gosummaan deemuun numa ajooyti ufuuf jee funyaan qabat hijab riwaayaa nabii daawid nabiin alayhi salaatu wassalaami hadiinni san darajaan isaallee laafa gariin ulamaa ammoo itti dalaguun ni tahaa ja'an hoggaan akkana siin jiru hadiinni sana kiyyawu namni gosaan deemu boombiin takka hin jirtu tafaltii namaa dhiibdu takka hin agarree takkaa isin boombii takka hin agarree tafaltii namaa tolchitee kana dhiibdu takka namni gosaan deemu boombii faltii dhiibdu sanii irra wayyaada je takkaa sanuun ga'uu je innama almu'minuuna ikhwa almuslimu akhul muslim miseensi laa ilaaha illallah haaqiidaa salafaa irratti jiru hundinuu obbolowwan innama aadaata hasrii jaanii warri nu haata innama hin hafne jechuu armaa achitti gosummaa firraa eegaa gurra gaggalu gurra ol galu ha achi galu haga mana galu gosummaan deemuu ifirraa eegaa an silaayis waaniin jawaasaweetiin deemaa silaayis biddeena way harkannaa kuttani Faatumati rakkoon gosummaa baddu ammas na caqasu jirtani galaa katabadhaa waaniin jedhu kan namni sadii gosan qabu ja'an anamma namni tokko yoo niifi ati gostami je maaliif na gaafate dhiiru ati gostami je akkaan diqaalaan ta'in diqaalummaa kiyya na baruu barbaade moo yoon gosa isaa ta'e na maxxanfatee yoon gosa isaan ta'in na dhiibuu barbaada maa na gaafatteetti dudure yogguu ati gostami naan je gaaf tokko gurbaan tokko sheekha barati gartee keenyaa naan je nama hedduu wajjini jira yogguun keessan ta'e jarri kun nan qabu gaayin je yogguun keessan ta'e jarri kun nan qabu gaayin je amma isin gosa tiyya jeetiin isin dhufee gandanaan dubbadhaa kaafaan hin qumbi nyaatani gosa tiyya jeetiin isin dhufe gosa tiyya jeetiin Sheekh Bashiiritti Sheekh Mustafaa kanneen waliin finne dubbadhaa bakka kana mastanqaqiyaanoo namni sadii gosan qabu sadeen doktorri nama wallaan nama itti dhage hundaa'u nama wallaana malee kuni gosa kiyyaanii wallaanaa kun kiyyaa mijee wallaanuun dhiisu ta'a akka na jalaa qabadhaa doktorri gosan qabu hunje bulchaan biyyaattis gosan qabu namni biyya bulchu kun gosa kiyyaa mijee nama dhiibuun gosa bulchaa biyyaa bira hin jiru lama sadee isaan aalimaa jaanammaas aalimni gosan qabu namni hundinuu aalima bira walqixa namni hundinuu dami eenyu bulchaa biyyaa bira walqixa namni hundinuu doktora bira walqixa eeggadhaa maqaan gosummaa fokkota nama gariitiitu namaan itti booji'uudhaaf namu maqare irraa ta'e hanga nama keenyaa isin naquba qabaadhaa jedhan hanga nama keenyaa isin naquba qabaadhaa rooroota kaagamanaan jira namaan dammayfachuu akkasii malee kitaabni akkasii hin jennee beeku namaan dammayfachuudhaaf akkasii hanga nama isaasa firaqa warraa waan kanaan naggaduus ni beeyna firaqa irraa kanaaf awwaniniin isinii dhaamu kuni gartee kana tokkummaadhaan magaalaan gaadullootii fi baadiyyaan isiitiis sheekotii isin keessa qubatte bira dhaabbattanii sheeka maal dhabde maali rakkoo wanni jirtu darasaan qaariyaa ni dhabde darasoonni rakkoo keessa jira jettanii gaafachuu qabdan diddan ammoo gaaf tokko sheeka takka bakka takka qubsiisanii intala takka bira kaayaan na jaqa saalikitti intala takka bira kaayaan
ati tuma fuudhan jechuu bira kaayan jechuun gaafa kaan ilmoo dhalchiise gaafa kaan gandii wal yaame boo koota itti dhufanii sheekh gabbay itti gabbay intala tana nuti wanni sibira finneef akka alawaadaa atin seenneef sibira finne malee waan akka nuti goonu ni goota si quba qabnaa jedhanii achii uleetti fudhatan aboon antuminaa isinirraa hin deemaa jedhee haddoo isaa fudhatee takkittii dhalallee fudhatee akkasitti deema. Sheeyni hogguu namaa qubatu wanni akkana juuf sheeka nyaatu ha dhugu ha jaartii qabu ha ilmoo qabu ha mana keessa galu barbaadu kan akkanaati. Yommoo roorroon dhufte aalimuma kanatti roorrisaa yoo dhufte aalimni guyyaarraan dhalachaa deema malee guyyaarraan dhabamaan deema. Sheekh Mustafaan qilleensa irrattis namni isa bare lafa irratti illee namni isa bare. Xuuxoodha aalimni lakkuma ol guddatuun beekamaa deema. Yoo aalima hunda isin keessa qubata Sheexaa, Sheeyisa, Sheekh Abdurazaaq eenyu jabeessu yoo baatame bakka biroo jira keessaa kana jabeessitu. Dubbii hayyuu siimuu mata arri miila arri gara arri jaan kamii irra jabaadha gartee jennaan arri manuma ta'anii nama baatu faayidaan qabu. Gara arrii fi miila arri irra jaba jaan jaartii raaziyaa jaan na jagasi gurraan yoo gurri waasii fuudha. Dubbiin anaasa'u kana taan ilmiidhaa taan dubbii hayyuuti. Dubbii hayyuu tana bakkaan nan irraa fuudhe osoo beeyte nooliidha na gargaaru. Noolii na gargaaruu keetillee galata bati. Ta ilmi naafiyatii eessaa maallaqaan binnaami. Jaartii raaziyaa osoo jaarsa jala jirtuun fuudhanii jette Oromoon hayyuun. Tani kanamaatii akkamiin fuudhaniin gaafiidha ta'a. Dhaqasi darasicha kiyya. Shee Adam Caffee Allah yaraamu akkiyye. Maaqmaaqsaanani hadiisaa fi quraana jala dabru kanallee walumaan katabadhaa. Maaliif jennaan guyyaa achii nama dura teessanii isti'imaala wallaaltanii. Isti'imaala ni beeytanii. Nama addaa galchuu wallaaltanii. Jaartii raaziyaa osoo jaarsa jala jirtuun fuudhan jechuun isaatiitu jalla. Isii wayirra raaziyaa. Galgala ganama bordumaan irra dhaabbata. Galgala jette. Ganamaas najjeesee narraa baasa. Akkana jette. Kaisa moggaa akkam jaa. Osoo asumaa gabbaatiin dhaltitu. Osuma wallahi sila. Wallahi. Akkanatti qarachuu jira amillee. Wallahi osoo asumaa baate. Kutteemi karoorra isaanii ani hin galuu na hiiki. Guyyaa inni hiikee iddaan isii irraa lume gubbaarratti irrumaa naquu fi irra naqachuudha taate. Irraa naquudhaaf irra naqachuu. Sanuu ka iddaa sanuu nama diin beekuu iddaa naa dhumtuu jaa. Ka iddaa iddumaa quban qabne maal? Arra hiikee duma boru dhaqee intala tanaaf hin dhufe. Kalee hiikee ammaan ni kaasii godhaa miija. Inninis hin beeku iddaa isiin hin beeytu hafuudha deemulleen hin beeku. Siif galaa dubbiin. Jaartii raaziyaa osoo jaarsa jala jirtuun fuudhanii laata dubbiin tiyyatuun maal laata? Ho'isi warri itoo kun hogguu wati qomaa maqaan isinumaaf galtii mi dubbiin? Dubbiin isinii galtii? Hoolaan hanga morma muranuu samiin argu jaara. Hogguma morma muranii eessa arga? Tokko sheekotii manatti ijaarre silaayisi ooyiruus ni qabanii dukkaanallee ni qabanii gana armaayyaanii yaa adeeroo hin sobamin. Bakka sanirra caaltu faadhaatiitu jira. Mana sanirra caalu, dukkaana sanirra caalu, ooyiruu sanirra caalu. Aalima wallaahi laa na jagas wallaahi thumma wallaahi aalima isin keessa jiru. Nama bakkattii kanarra caaltu osoo beeku bakka kana diiniin miidhamu jira jee taa'u jiruun beeka. Siif galti kanarratti harka dhiqadha yoo guyyan anilleen hin dandayu rabbiilleen hin dandayu isinillee waan dandeessan nan fakkaata. Hawwan kiyya kanaami jabaattanii barachuu qabdan maqaa gosummaa dhabamsiisuu qabdan aalima jala siquu qabdan namoonni biyya bulchuus bulchaa aanaatiis haaraddaatiis abbaa gandaatiis Sheekh Mustafa Sheekh Ibale maal si gargaar rakkoo maaltu jira ja'anii namni biyya bulchu aalimninis namaa wajjin biyya bulcha faallaa mootummaan deemu aalimni sheekha waliin biyya bulchinaa marii qabnaa hojjaanii fi yaamu qaban qaamnummaan mootummaatu nama aalimaa kottaa wal mariyannaa jaanii marii irra fidu dhiibbaan zamana kana keessatti jiraachuu dhabu kaniin dhaammadhu isa gartee kana inni gartee itti aanu dubbiin isinii galee
dubbiin isinii galtee tafkiin akka jettee jaan jette haajaanii na koo baay'ee jettee jaan tafkiin akka jettee jaan jette haajaanii na koo baay'ee jettee jaan bakka kooban qabdi way miskiina wallahi jeshi amini biro kanaaf xaafiin akkam jette xaafiin akki jette adda boollaa adda oollaa jettee jaan xaafiin an boollattiin isin naqatti isinumaan dhiisa malee boollatanii ittumaan hin naqabne isinis wanni ni nan isiniin jedhutu yoo isiniin ta'an adduma oolla qofa taati kanatti isini hoo dubbadhaa hagamanaanis ma warri sharaakummaatidha adda oollama wajjin jiraan naqa akka xaaxaafii boollatti hin dhaqnu inni niin xumuraa kaniin isinii dhaamu ijoolleen quraana bakkattii kanaa reefu qaraatee hedduu nama naasifti hedduu quraana tolchitee qaraati namni ijoollee san qaraayisee suma jira eenyu maqaan isaa Abdulhakiimi asi qara'u jira akkanami ijoollee akaama tajwiidaatiin wajjin qaraayisu jira wanni biyya keessaa nuti dhabne illee quraana warattilil qur'aana tartiila kana kan nuti dhabne quraana akka rabbiin samii buuse qara'uu kana dhabne laala mana tokko namni yogguu jaarratu mataasaa jaarrata lafas na dhageessanii hawaasni safaaxaan hin jiru hin safaaxina akkanatti rabbiin isin hin dhiisummaas hawaasniinis na dhaga'u jira sagalee xiyyataan iyyachuudha qabdan kara biroottiis akka sheemiin ibroofaadhaan lafa jira akka raayyaa abbaa macaatii fi akka maaliin jee dubbadha shee jamaal alijiifaa hin jiran yeroo kanan beeytani waan akkanaa nuu jaaraa hee jaa silkii barbaadadhaa qalaw irra godha raayyaa ati keenyaamii keeysan dafii bakka kanaan madarasaa nuu jaar nama hedduu si beekaa dafii nuu jaarii rabbiin isaanii isin dhiisu isiniif galtii dubbiin isinummaan haala mijeeyfadhaa lafaas solfadhaa xiqqoo qabdan baasaa quraana madara taafiisa quraanaa kan eegalla jettan san bakka kanarra maaltu na dura jira mee maaltu jira bakka kana na dura fooqii dizaayinaami maaliif baafame inni kun jaaramuu fi mire nuu jaaraa hiijaa kunoo sheeb bashiiriis ni jira sheemiin biroo keenyaami haa ummata islaamaatiimi amiin biroofa kaasii kanaadaa ameerikaa xayyaaraan torbaanitti deemuu qabna haa shee amiin madarasaa bakka kanaa ijaarii qofa wanni jechuunii qabdan fidee ijaarsise inni isinii tartiiba dhabe qaallichaatiitu intala fuudhee nagabbaasii jettee nagabbaasii jechuun beeytani biyya tanattiin guddadhe alaan bahaa ja'an akkasuma mona duwwaa jijjiirtan ni jijjiirtani nagabbaasii jetteen gabbaasi isiin teeyseeti haajaa bahuu seente inni dhaabbateetirraa harkisuu seente walakkuma kana awwaal digeeysi dubbaa keessaa hoto hujee utaan achumatti isii dhiiseeti utaalee mana galee ulaamaatti hin cufin isiin haajaa baateeti mana aboo narraa banii jetteen dhufe aboo ibaluu kiyya dilli ati isiin jaalladha jettee mallaa akkasin na dhundhungattu bineensa dura na dhiiftee galuudhaa jetteen maal jeen inni noo jagasime boolaa laatan ifi sodaattee nama sodaachiftaati anumarraa hojii ifi sodaatteeti nama sodaachiftaa mee intalti tunni sodaattee teesseeti haajaa bahuu jirti isaan dhaabbatee irraa gannaqatee ofiige malee ifirra yaasaa sanu kanaaf isinis ifi sodaattanii nama sodaachisina ejjennoo qabaadhaa jaarmee harmarra eegaltan kanaas lafaas baasa namni ani itti dubbachuu jiru warra magaalaa gaadullootii fi hawaasa naannoo tanaattiin dubbachuu jiru lafaas baasa lafa tanarra nuu jaaraa namaan jaa nama isin ijaaruu hin dhabne hawaasa hundaatii torargee lixaarraa aanaa daaroo labuu quba qaba waan keessa jiru manni meeqa arma gaditti hin jaaramne hawaa qeeffataa makiinaa miliyoona meeqaatiin meeqaa bakka tana dhufe amantaa islaamaa jechuun bara amantaa qulqullii dhiira if biraa dhabde kitaaba tokko akkana jedha amantaan islaamaa amantaa qulqullii bereedduu dhiira if biraa dhabde qulqullii bereedduu isumaanuu jechuun kun anna ulfaata tokkootiitu hajjii bara 2005 yogguu xayyaara irraa buune jiddatti nama diddiimaa gurguddaa deemuu hin dandeenye kana akkana iju arkeeti jarri san guraagee fakkaata wallahi isliminnaa xuruu nouji wallahi isliminnaa xuruu nou xuruu nawi zimbalante
camlaka jeeni arrabaan itti seen mindino isliminaa xuruu namni yoon isliminaa xuruu jee maaliin balleesse maal xuruu na'u akkamii isliminaan jetta xuruu na'uun tunuu itti xiqqaatte xuruu na'u jechummaan tunuu itti xiqqaatte way isliminaa jetteetuma nussuuyi way isliminaa jetteetuma nussuu xuruu na'u jettaanii isliminaa tana diin al-islaam kan wallahi akkuma jennee irraa haasa'u nun beeku rabbii waradiitu lakumul islaama diinaaji kanaaf awwaniniin isinii dhaam batatin ji'ina gadhaabbadha masjiida keeysan majliisa if keeysa jaartan olomaayii isin keeysa jiru ifii agabdanii aalimni nyaachuu ifii agabdanii darasaa nyaachuu kana wanniniin isinii dhaam masjid darasaa naa quba qabaadhaa isin masjid darasaa naa quba qabaadhaa hinje haa ijaa haa qalbii takkaan masjid darasaa eegamuudha qabdi nu eeggachuudha qabdan darasaan namni biyya tana taa'uu fi namni biyya biroo taa'u takkaan aanaa shanun kholuutiis Abdulhakiim hin geessine achi geessaa namni san dhaqee beeki kun hundinuu darasoota kiyya shee Xaanee gale shee Mustafaan achiin shee Abdulhakiimiin kanumaan gabaabaa kana ilmoon silaa namni silaa ilmoon abbaa gabaabaa abbatti hin beeytu yaan silaawwi isiniin baanaa beek isaan na beekani anaaf awwanniniin isinii dhaamu akka olomaa'ii jabeeysitan akka darasaa jabeeysitaniin isiniin jaa irra deebi'eeti ni taamoon ta'u rabbiin quraana keeysatti yaa ayyuhal ladhiina aamanuu aaminuun jedhu warruma amane kana amantiirra barbaada rabbiin ammaas irra deebi'ee jabaadhaa sheekootii nuu eegaa jabaadhaatii darasaa nuu eegaa madarasaa taafiisa markaza hifzii quraanaa kanallee isin bira jirra isin moggaadha jirra isinii wajjin jirra jabaadhaan isiniin jaa baarakallahu fiikum khayri duniyaa akhiraa wali rabbi isinii haa qabu mee amiin jaa hamtuu duniyaa akhiraa rabbi isinirraa haa qabu hamtuu duniyaa akhiraa rabbi isinirraa haa qabu hamtuu duniyaa akhiraa rabbi isinirraa haa qabu ilmoon irraa dhukku cincaa jira dhiis maaltu cinca maal jaan jette ilmoon irraa dhukkuba jaa mee rabbi haa afiyyoof mee rabbi haa afiyyoof rabbi haa afiyyoof rabbi haa afiyyoof amiin amiin warroota reefu akkasii kuma kudhan kuma soddon kuma diidam kan sanillee rizqii gurguddoo rabbitti haa kan rizqii gurguddoo rabbitti haa kan balaa rabbi isinirraa haa qabu balaa rabbi isinirraa haa qabu yaada muraada rabbi nu haa guutu balaan isin hin arkin khayriin isin biran dabarin balaan isin hin arkin khayriin isin biran dabarin diinii dinageen isinitti haa taatu diinii dinageen isinitti haa taatu isinirraa gammanne isinirraa jaallanne akkatti jirtan ammoo sheekha gosummaa saneessaa haasoytee isin tuqa baabosoo hin jenne nama qabuun jira sanni ilaaltan qaallichaatiitu jaldeessaan huubana keeysaa fuudhi jennaan isuma keeysaa fuudhi harkarra kaa'eefi gizeen jarjara amma abbaa keessa laallataa jee gizeen jarjara amma abbaa keessa laallataa jee musabaa kan anumaa isinii qubsiiseemi anumaa harmanni kaa godheefiimi